Nana lam lin pen asa manpeng guarno Rasbawan kapangno. Bokajan long kapta ningkane segamay pika paman. Doboka Police Station Police Asai Pujenta Kalita Arong Chevoy Tanglo. Kardom Karbi Prime Time News long penili thare chisong teron number tang ton pen arjay tham. Patumi Arni Arikang Samdipurong Supialong Nangkile Asam Manpeng Guarno Jagdis Mukhi Arkoi Cap Arni Perangki Penching Kichethan Therapy Alangli Boha Guwahati Raj Bhawanana Chepangno Tulo. Arkoi Circuit Aju Dipu Circuit House along Boha Kedo Asam Manpeng Governor Arkoi Cap Adap Dipu Gandhi Park along Swas Bharat Mission Dipu Civil Hospital Dipu Gobboys Higher Secondary School along Humridam Alangli Hospital Bar Pibar Sumate Toilet Bithe Langdam Lapen Kangthir Thepot Aning Kedok de Alam Perang Kya Panthan Pachini Tekang खैर बात का आपके जो इस पर कोई खर्च नहीं आता ना वो काम नहीं करते आप और यूजलेस एक्सपेंडिचर करते हैं ये सच ए बिग बजट ऑफ द हॉस्पिटल बट यू आर नॉट मेंटेनिंग द बेसिक नीड फॉर द पेशेंट योर टॉप प्रायोरिटी शुड बी योर टॉयलेट मस्ट बी मेंटेन्ड नीट एंड क्लीन अराउंड द क्लॉक विद इलेक्ट्रिसिटी वाटर लॉकेबल पोजिशन once a week every toilet you must go you will realize yourself you will come to know आपने ऐसा देखा होता ये ऐसा नहीं रहता कभी what I am saying is ये 100% doable I am not taking action that is more than sufficient राष्ट्रपति जी ने जो कहा था या राष्ट्रपिता ने जो कहा था हम हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए पूरे देश की सफाई के लिए आपका हॉस्पिटल का टॉयलेट साफ नहीं होता आपने every house with a good toilet you are not maintaining the hospital such a big budget you are not appropriating money for that not maintaining it Along the Dipu Circuit House along District Administration Karbi Autonomous Council Saikam Saipu Hampanga Song Lapen Perangki Pen Along the Karbi along Alam Jai Tekang Saipu Pen Kido Mayalong Kam Keklem NGO Mati Hampanga Song Pen Atina J Avid Nangjiputa Saipu Apan Pachini Tekang tu Kedam tang Arkoi ni Pai Sir Cap Arni Pen Pini Arkoi ni Pai Cap Arni Nini Aparman Bokajan Higher Secondary School along Karbi Primary Teachers Association Inkane Segamai Pi Kepedopon Kecheng Arni Jai Mek Sayang Ding Ating Pen Men Kachet Hap Keding Hey Hui Pado Lapena Jo Lotuna Jo Paman Pon Pini Kejot Arni Kapta Lama Mai Pi Langtui Pirong Pipi Pensi Ing Thurlo Anarlo Keneng Sodalam Hey Hui Chingwai Ching Sai Pado Arni Tiliketama Por Pen Rada Mai Pi Kapaman Pon along Mai Pi Langtui Pirong Pipi Pen Kachepem Pupona Maya Long Chun Bang Probin Han Si Pensi Chupa Alhui Tumapan Pachinia Por Enlum Alhui Sarpo Man Pen Karbi Autonomous Council Education EM Jagat Singh Ti Chetong Dun Papang Jang Alhui EM Madhurjo Dekel Pukon Assam Primary Teacher Association Maipu Barman Kalita IS Longki Rongpi Kapta Dun Maipi Veli Timungpi Rob Chun Bang Philipson Be Monsing Ingling Rohit Tanti Lapen Penang An Kiti Giding Atum Chitong Dun Maya Long Chitong Dun Alhui Atum Pen Lapen Than Bang Atum Pen Than Bang Atum Akisum Ke Boy Lapen Kilong Nangji Alam Hey Hui Than Pon Lapen EM Atum Penta Laya Kisung Ke Boy Alam Kelang Ponjia Pan Kebor I Ponjia Lam Ningje Pensi Mai Misen Pen Pachun Lo Raji Mokoli Haban Ami Apolokor Logot থাকিবলৈ পাই আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত আৰু আহি থকা দিনবিলাকত এই পাহাৰীয়া জিলাখনত শিক্ষক সমাজে যি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যি দায়িত্ব আছে দায়িত্ব আমি নিষ্ঠাৰ সহকাৰে পালন কৰিম India President Pen Nong Ekelong Inut Anong Kachetang Klong Police Asai Pujenta Kalita Non Hajong Arong Chevoy Tanglo Pusi Kat News Long Birta Nangle Police Asai Pu Karlitang Jainto Kalita Karbing Long Rialong Dokmoka Hojai District along Doboka Kaki Borgang Bahali Jamuguri Ghat Bahabarop Penchinglok Penangan Police Station along Police Asai Pu Klemlang
Kalitang pulis asay pu kalita brain tumor kilonga joksi arong chewoy nang lopusi birtalong. Jayanta kalita arong kachewoy alam karjulong pen Sunitpur la pen Biswana district along araratum ningmondok chipirinti. Normalom so por pandi na parma birta moington panik sine. Siraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lumding Road. Up to 50% discount long po. Loan kachitu une atubapan. Labangso of our side Kamay Endonon, Lapen Bank loan chipi une pen chapajok dunon. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Orleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road, near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itung geham bich kimji phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hem gimi kim bomlo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hem gi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar laki texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hitikulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehenamo people thought Birta long wang tulum. Manja SBI pen NH atwar P pen meter inkoyan tak kavi. Kahelo chomna roy long architing kloi pen dolong kahino along piniari anta Karbi Anglong Autonomous Council hin pen avi kiroi to kasalok pon Japan saiketing pon kavi ajok. Radatum kachelenga pan katurat hektik apata kat news along Birta nangle. Dhonsuri constituency pen Singhason constituency ahoy manja hitia nung mate SBI Manja branch pen meter inkoyan bakahilo chomna royalong dolong kavi pen rong creep hosusi arong arat tum kachelenga pan kisung kadnu sa perang ke kahomri damhot pinang an abang pubang piatum manja hitialong chojor cholang kesu kachelanga hem an kedam school kidun au sumaratum kedam kewang katura thektik lam the nang pachini dun no ningkreng ning tia hotki rada tumpen mitang kaselampon cheka dolong pensi lang roy kaplo sitami barla hot
ason ke langroi ke kabja phan chetorok mate ke kap hayatum avi puta pachini dolong le misen ason te manja hithi mate NH atwar pi an ke pali jia phan minute ke panta nangni setami non ke dolong ke do mate gari motor kacheleng le twar pensi kacheleng nang ko ojok minute plikep hokep an bak aphisi le unji pusi pachini lasi non Karbi Anglong Tonmas Council ke cari ke thege dinga tumpen manja roi mate chomna roi athak aprang ason thak thak dolong ke don asai ke ding ponje aphan rada tumpen kachuning ri padu Nonajong Bhaktri Sangha Longka Hojai pen kepa dopon dance Longka dance season 2 along Karbi Anglong bogajan aklim so kicheng sienong e chepalong dun pen Karbi Anglong aphan nongme kevan Karbi Anglong along ri ari soya jang atom penta pinang an kachepati ason along chepati dun pen Karbi Anglong along ri aphan aningkan wang setami nongme kevan atum do non hejong Hojai district along Langka rong supialong kapeman pon dance Longka dance season 2 along bogajan Karbi Anglong pen kachepati dun pijus depnat kecheng sianong e chepalong dun pusi birta ripdun long Pini Karbi Prime Time News Bang Kelapon si Kangton Poniklo Langig Bom ta Katius Channel Domi Thak me Korang 2